senze missionary mina okay ima how Facebook wena ufuna isicelo sesi1 hawu sithando sami but-ke okay sithando sami ngiyayinika isikhathi ngikhulume nawe senze konke siyenze lento okay but egcineni okho konke mfethu and ngiyakubuza mfethu utshengisa ukuthi wena umuntu oright kumina nje yonke into iba right nje waya ngakutshela ukuthi uzongitshela mfethu yini like yini wayinika isikhathi ukuthi ukhulume nami ungitshela like mfethu yabo lapha nalapha my sister can I ask you which style do you want since uthi wena uthanda missionary ngifuna idogi yazi yes umuntu uthini uthena ufuna idogi style so usiyabonga asibafethu lo guy umphite ku style umuze ukuthi uyayisebenzisa icondom na sithando sami kunomuntu olana ngaphandle kwami sorry baby ima kunomuntu olana ngaphandle kwami ushilo okay ngizongawari kanjani buka kunezifo la ngaphandle sithando sami angithi uyakwazi lokho kunabo STI kunani nani la ngaphandle cabanga ngizogula ngiguliswa ukwena mina ngithanda wena wedwa sithando sami but why ungenza kanje uze uba nesibindi sokungitshela buka baby uzoba nesibindi sokungitshela so uthi ulala nayo use icondom why kufanele wenze kanje ufuna amanzi imistake ukuthi ukhumulela umuntu lalena ngikhona ngumuntu wakho always uthi because of mission that's sonke isikhathi mfethu ngihlezi nginayo lo muntu